lapen Kamatapura Tumaphan State PG Poputak ASDC Atumpen Perangkia Mai Kepat. Sarma A1 Furniture's Popular Trading License, Timber Stock License, lapen Forest Clearance avec Pinpen Kampu. Dokmuka Police Station ke Palo, Therabasa Long Point 32 pistol Pinpen Pangni Atum Raiko Masai Kiari Dek Kacingna. Kardom, Pini Karbi Prime Tuma Birta Long Penelisami Raniti Mumpi. Tangte Pini Abirta Arjuita. Western Nagaland lapen Kamatapura Tumaphan State ki PG Poputak ASDC asong atumpen Pini Perangkia Mai Kepa. Perangkia Mai along Azudin Tuipen Karbi Anglong Ara Takimang Article 244 Putak Karbi Anglong Ara Pan Panung Puksi Western Nagaland lapen Kamatapura Tumaphan State ki PG Puala Dio ke Ponti Hinduku. Adhe Karbi Anglong Ara Natum Laam Azul Kiding Cesong Data Karbi Ara Tapan Napacun Pitu. Lasila soka pacun jialong Karbi Anglong Ara Phanta pacun ponanji. Karbi Anglong asi EM MLA lapen MP atun Karbi Anglong Ara takimbang ta kapacun pongcon pang sai dengan jipuzi Perangkia Mai along ninje. Lapen uniform civil code ke mentunita ASDC asongpen cekoi du ini. Lapen Karbi Anglong mate Assam lapen Meghalaya dong adu ya hoi thir thipen paklanang jipu hei Perangkia Mai along jokpong. Lasi daga bangsi nanti dijoin betul di sortar. Lapen latum nama tha bangke reorganization a proses tentang complete lokus di government dan kamata. Salah bang complete lah nana. Ada 1969 ani kan labang soba papleng lada incomplete lah. Lapen labang so reorganization jong si complete asante Karbi Anglong lapen esul sta ala maksud masih otomatis longlong. Lapen kilong lada bangke ko planta ni tu pulo Kongres lapen APSLC itu nang betray dan nang cuki dan laktu ma join si ini yang nyata langsung abang long leda lapen nona lo mai APSLC ta apa tadi itu pintu arni siap dak talk show do Karbi Anglong tu dia mesti organize ada si JI kata ke hai masih declare dan netum ke autonomous state abang ke election hai tik ke netum ke memorandum dah pipe hang dah hai sih. Saya lang lito manil itong gipuya bangke lason nagkan tap ke dan non ka do ko vestet ki hang ahu sarkar aku tak Karbi Anglong lapen ensul sphande pipes ta ka prek bangke pipo halang so ili tu hang memo chochi ke man talang tu bangke ka do vestet ki hang ta lapen 62 sinang hang ro 62 ke tu tang lo hang ne la sil hai ka do ya kam si la jai ka thang he bang nang kan masalah lagi pada dia tum puintung jai ka thang la so nang plek leader skini Laisilo. Hinia lama bangke nil tu punya bangke uniform civil code. Uniform civil code bangke lake ilu tu inglong asal tu culture bangke project unit. Lasino la bangke uniform civil code non kita kau masuk kara tu. Latum biluan tu non raisa balom sedu. Lasu ciparai lo pun tu presidenta India presidenta asuhi cipida tu SNP dia lo pun lagi ek ciplang dia lo pun tu labang implement tu. Lasu implement lo prote inglong su Karbi lapen di masa tu kapre akhe tu ta dah bang ke ajutan juba ta bang ke ta ke hinura tu latum ciklem lo ledek po lafi labang ni tu mo pos lapen labang su uniform civil code hormo bang ke article 44 hadak sekitar 44 Article 44 along see uniform civil code in the country po ikito. There will be uniform civil code in the country po. Lapela masuk ke wan namake Kongres ahu. Kongres tentang metang tum citi do BJP pasik are kito. Stau pet alama make uniform civil code article 44 teng ke Kongres sarkar sikiwan lapenon BJP itu bagi ke implement itu. Nasi English atau gitu ke birds of the same feeders flocks together. Lain ibi veda langa apa lo tu. Nasi neli temki pu abang ke labang su inglong asa juta apa culture pada tradition pada social practice akan protection pinangi pulote non abang ke autonomous state dan pisirat apa autonomous state tu tak cocok non abang ke special provision apa non naga tumhan
Article 371A atengkan. Lalu mah custom marine law, lalu mah culture, lalu mah social practice apa itu protection law mah 371A atengkan. Mizo doang bangke 371G atengkan. Hai satu ke relevant personal itu kan constitutional law kan, ini itu photo state senal itu kan opinion law. Lapen Meghalaya so katu lalu tak paragraph 12A sub paragraph B of the 6th rule. Halak suatu yang bangke no act of parliament is applicable in the context of the autonomous council of the 6th rule of Meghalaya Autonomous Council. Kata kasih kita dulu. Lasi lahaya tu bangke Uniform Civil Code of Bill le ciparai sida act ciplang dia sida lalu customary law lalu social practice lalu culture kan handa effective. Stanon ini tu ke 6th rule cok autonomous council of 6th rule cok ini tu protection of bill lo. Lapen autonomous dia ada special provision ng pinang. Kasi nilito yung po bangke solution na sono. Ilito mapan protection na ipo lote. Naga nung hanle 371 AGPS on. Mizo nung hanle 371 GDPS on. Ilito mapan ka ng pinang. Solution ng MN pinang po. Langsung ng hak pinang po. Laan si ilito majutang jumada bangke. Dak protection law yun. Ilito ma-culture dak si protection law yun. Ilito ma-social practice na mukha. Hala bahasa protection lo ni non 6 schedule panchak ke jong ele ji kata intang pik F16 an suse bomber 52 an suse pusata 6 schedule kan itu protection handa long lo masih autonomous state atau special provision no lahan lo itu mati mana pak Karbi Anglong Khatkati Gatam Bostia Long Sarma Evan Furnitures Bu Akulat Trading License Professional Tax Timber Stock License Lapen Forest Clearance Ave Pinsi Ciklo John Truck Suse Kulat Kibia Birta Perangke Pen Birta Napali Angtan Pen Kivang Kebe Kechia Suatum Aning Hangalingsi Khatkati Gatam Bostia Long ke claim kedam Karbi Anglong Autonomous Council Pen Midu Mate Tax Kelong Lisi Ki Ongpu Jong Damri Laso Teng Melelang Damrute Karbi Anglong Alu Non Het Jong Kivang Kechia Suatum Si Pari Chodet Poma Mainte Aron Ki Kroy Kangtung Teluma Tangte Komentu Lo Lahayatum Arona Teng Pen Sai Ke Klempo Mainte Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Lang Prot Pen Tong Sai Ke Klem Loma Pusi Penlang Jirok Tok Aratatum Pen Chathan Runti कौन सा नाम से चला रहा है? शर्मा एवं फर्नीचर। तो यहाँ क्या क्या बनाता है आप लोग? ये पलंग दरवाजा चौकोर बनाता है। तो सामान कहाँ से लाया है? सामान डिमापुर से लेकर आते हैं। और आपके पास कोई चालान कागज ऐसा है क्या? हाँ ये दिखा सकता है अभी? अभी आपका दुकान का ट्रेडिंग लाइसेंस है कि नहीं? दिया हुआ है बनाने के लिए, अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। और प्रोफेशनल टैक्स? प्रोफेशनल टैक्स अभी नया हम लोग खोला है अभी वो हाँ बुलाए 6 महीना हो गया दुकान खोला है तो खोलेगा है अभी मार्केट नया है ना तो अभी हम लोग बना भी लेंगे तो फिर बाद में हम लोग भी और टिम्बर स्टॉक का लाइसेंस है क्या आपके पास? टिम्बर स्टॉक काट लकड़ी का ये लकड़ी स्टॉक का लाइसेंस है ना, उसी का लाइसेंस है क्या आपके पास? नहीं इसका तो लाइसेंस Lumbazang constituency ka parlo borlang pherangkang arong ara raphan PHA sai campaign mesen lapen ingthirjira lang kijun longji aphan RCC ringwell rong rubduan kapacitang ji aphan ratsai klembang thansing kramsa aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM kapen kharateng pen ringwell kitu kapatang pipon Borlang pherangkang humplikep sose RCC ringwell kitu kapatang pipon arong lake langkang samtok biarong PWD Haridwar Bosti, Sipahi Bosti, Langphai Disa, Sarthe Chinthong, Dima Heading, Pepe Bosti, Tipra Bosti, Hojai Bosti, Jangphong Langso, Model Village, Riang Bosti, Ramkripal Bosti, Sankar Bosti, Borlangpel Railway Colony, Borlangpel Gang Quarter, Sarmen Phangcho, Raijo Disa, Kuskarli, Khasai Gaon, Kerala Singh Bosti, Laidowe Disa, Sadhu Khuti,
Pandit Bosti lapen Gor Bosti hehuya rongalong humplikep sose RCC ringvel ki hut patangsi rongara atom ki junalanga ki sungpen jokloposi perangkia thengnu pachinido Tunda rongomeng kelang santok biar. Kopi ria lo. Iria ke borong fair Bolong tinali. fer tinali. Tang tin nang tum la mangso ring kumasinang tum ban nang pi lo. Sorry na pike nili tu mangke CM doktor tuliram rong hang sanai pik lo. Nang tu marong long ring home kan lo ni ke long tu. Ene ke hum pli lo he. Home play. Home play ta non ke tang la person la hai. Oh tang lo dah pentak se sok bom lo. Dak se son long. Ne ki juna lang bang ke la person na tu kisung avilo la person la hai. Oh non da ring nang pilo pe nili tu kisung ka vela frang sung lo he. Sa me non bangke ring nang pi pe ke kis nili tum sol na kisung. Sok da mangke aram lo dak hem rong mane chite bok het lo ya frang ke ing si ring long si bang don pot sok si ke ban da chu sok nang ma si sung chat le ton ma ke aring nang pi o jo ne ma ko ke reng me si long nili tu ha. Tini la so ring nal tum long le ko bang nal tum lang ko na si jo ni klo. Ni tum hailu mane ring do he sa me ke sok du na hailu winga jani tu me Hello ring. don seng kramsa Alang li si nang ke ban pi. oh kadang lang li sidang kerap nang kewan pi lo he Kumahani. don seng kramsa Tang te nang litum nang ke pi vek karbing long termas konsil lang si yang kopi bui nang litum. ni tum ke la se ma pha ni li tum churu nang kok lo ke so lo thang kang hon pen ring nang ke pi lang bang ke sung kai ta nang vera jo ne ma se na ma lang na pi bang ni li tum churu re ta un ide lo churu nang kok lo lang li sem sar phanta Tang te nang litum kumani along puasa paduri along ason tak kenang jilang apan pini oh ni li tum kinang jilang dola ring ka ru la pan se mane ke re mane lang ke hoda te ni li tum so lo ke kosto chat me te sir pa non ke lom pen da ko pa se nang pi thute pojal ni li tum mang sem sar ha chuning ri dun thu bang ke Ni la lang yang sam tau biarong nal tum rong bang don kon doik lo. ene don pokep Don phoke pen home play aring la person la hai. Ako kenang sot la putulang la pula hai. oh aru kinang lang pojal ni li tum ba non humni bang nang lang pojal nang pi thute sem sar ha chuning ri dun mang ke puna humni bang nang pi thute ni tum mang ke pas se ke reng mi chulang thu po pojal la pulo choro de non nang kerap thak se nili tu muge bangi tunta nili tu son thak se alang li se em sar panta son thak se nili tu chera bum po ba chera ji ku se nili tu ba ni hang lo la son ma se em sar pha alang li pulo thon seng kram sa phanta lo इधर हरदा बस्ती कौन सा एरिया पड़ता है हरदा यहाँ बस्ती इधर कारबिलांग पे? नहीं मतलब Bolong fer. बोड़म फेर हाँ Bolong fer ke andar. पर जिला कारबिलांग रहने वाला है और पहले हम लोग का पानी के लिए बहुत असुविधा था सीएम सर और धन सिंह करो मैंने हम लोग क्रमशः दिया है तो पानी खा कर हम लोग को मैंने आराम मिला है और अभी आप लोग कोई चिंता नहीं अभी पानी अच्छा मिला है पानी खा कर हम लोग को शांति मिला है तो उसके बारे में जो सीएम और जो धन सिंह राम साहब लोग को ये रिंग दिया ना हाँ उसके बारे में आप लोगों को क्या बोलेगा? उन लोग का धन्यवाद है बोलेंगे मैंने हम लोग पानी खा कर मिला तो धन्यवाद है धन्यवाद उन लोग को मैंने सीएम सर और ये जो कर्मचारी सब ने दिए है जो जीवन हम लोग को पानी मिला है पानी खा कर आराम मिला है उन लोग को धन्यवाद पानी तो कैसा है? अच्छा है पानी तो अच्छा है पानी बढ़िया है দাদা আপোনালোকৰ গাঁৱটোৰ নাম কি আছিলে? এইটো ডিমা হাদিং ডিমাহাদেম কোনটো এৰিয়া পৰে সেইটো? এইটো বৰলাংফাৰ বৰলাংফাৰ পৰা কিমান দূৰ? বৰলাংফাৰ পৰা ধৰ মোটামুটি 1.5 কিলোমিটাৰ 1 কিলোমিটাৰ 1 কিলোমিটাৰ ন এইখন গাঁৱতে আপোনালোকে কিমানটা হাউচ আছে? এতিয়া 30টা মান আছে 30টা মান আছে ন 30টা নতুনকৈ ৰিং কোৱা পাইছে নেকি? নতুনকেতো আমি পাইছে মোটামুটি বেলেগ মানুহটো নিজেও বনাই লৈছে কেইটামান কেইটা পাইছে আপোনালোকে এইখন গাঁৱতে? ইয়াতে 2-3খন মান হৈছে 3খন পাইছে ন তিনিটাও কমপ্লিট নেকি? 3টাও কমপ্লিট হৈছে কমপ্লিট ন এতিয়া ভালকৈ খোৱা পানী পাই আছে নেকি? পাই আছে এতিয়াতো पानी तो भाल है. পানীটো ভালেই তেতিয়া খোৱাৰ পানীৰ কাৰণে চিন্তা নাই আৰু ন চিন্তা নাই আৰু চোতালতে খন্দি দিছে হয় চোতালতে পাইছে এতিয়া আগতো দূৰত যাব লগা হৈছিলে এইটো ৰিং নোপোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ক'ত পানী খায়? আছিলে এইফালে অলপ গৰম পানী যাব লাগিছিলে গৰম পানী যাব লাগে এতিয়া যাব নালাগে আৰু এতিয়া নালাগে চোতালতে ৰিং কোৱা খন্দি দিলে হয় तो रिंग तो कार दिसे. তো ৰিংটো শুনামতেতো চিএম ছাৰে দিছে বুলি কৈছে কিন্তু আমিতো দেখাও নাই
কণ্ট্ৰেক্টাৰটো ডনসিং ক্ৰামচা নেকি বুলি কৈছে এনেকৈ কি ক'ব ধন সিং আৰু CM ছাৰ আপোনাৰ লগত সিহঁতৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ যা আমাৰ কাৰণে দিছে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে তেনেকৈ কওঁ আৰু Dokmuka Police Station ke Parlo, Matizong Nipai Krepo ada por pahinia por malam, Therabasa lang .32 pistol pen inuda bangpu, Raikoma sai kiari deng kacing nang birta perangke pen, birta napali. License kawe arisim inuda bang pari deng along ke doa birta, joy pen birta kilonga teng pen. Dokmuka Police Station Raikoma sai kiatum kirika kuruka sai ka pedupona hut, .32 pistol ebong, lapen pistol imukireng pen. Dokmuka Police Station ke Parlo, Therabasa rongamekar, Mensing Crossopo, Mindar Kro, Raikoma sai kiatumari deng kacing na. Lapen inut ari sangho Therabasa rongasor kalitang Zarita Rosopo, Sanjuta ro aphanta Raikoma sai kiatum pen neping nang ponthu. Laso kirika kuruka sayalong DSP Nahid Karisma, APS pen ke Japon inalong Inspector Mangjit Terang, SIP Hemanta Datta Haraghat Police Station lapen ari sanghatum jerak citodu. Tangtinan malam so para phan birta mo ington iksena. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dinamo pit puthot birta long wang thuik long. Dipu Police Station ke Parlo, Matizong Nipai Krepli Arni, Dilazi Forest Gate Adung Pen, ebong .32 pistol pen inuda bangpu Police Ardeng kachingna. Dipu Police Station Raikoma sai kiatum joy pen birta kilonga teng pen kirika kuruka pedopona hot .32 pistol ebong lapen helia mukireng muni pen inut kachingnang cekapangpu Dipu Dilaji Forest Gate Adung kedo Jatin Saikia Sopo Mintu Saikia Pusi Pangkheto Laso kirika kuruka sai Nahid Karisma APS Deputy SP Nahid Karisma APS pen ke Japon inalong TSI Junti Majumadar SI Jayanta Dole lapen ari sanghatum chirabdu Inut gari kevek pen hemret kacela na bangpu Dipendro Phangcho non hejong gari abhara kiduna hot police redeng jingnang lokapi apran gidam nang jua puthak ningduk pen West Karbi Anglong Driver Association asa hemalong Milur KC kachiki moje mek pamanpo Dipendro Phangcho thangna daki sobe lapen aok apran ingtang kring pesi gari dekpo Lasuna pura hot gari abhara kiduna hot police redeng jingnang lok Lasoki Polis satu maredeng kitua hut men apran kedang jua puthak ningduk cepak nangsi ako katang sai long back nang jipura pini alang pen ke hang padepo kopi ko sona joini pensi apran kedam nang ko kaputhak ako katang sai long back nang jipusi West Karbi Anglong Driver Association Chief Observer Philip Timo lapen Vehicle Owner Association Amefu Krishna Prasad Sharma pen lakhi cepak langko পুৱা 4 বজাত পুলিচ কাষ্টেডিত তেখেতৰ আত্মা বিয়োগৰ কথা শুনি মৰ্মাহিত হৈছোঁ আমি ইয়াকে ক'ব বিচাৰোঁ তেখেতক যেতিয়া এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে সুস্থ শৰীৰে তেখেতক অনা হৈছিলে কিন্তু কালি ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি গম পালোঁ তেখেত মৃত এই ঘটনাটোৰ কিবা চক্ৰ জড়িত হৈ আছে নেকি এই কথাখিনি অতি সোনকালে ৰাইজক অৱগত কৰিব লাগে কাৰণ আমি গম পাইছোঁ যোৱাকালি পোষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে ডিফুলৈ নিয়া হৈছে আৰু তেখেতৰ পৰিয়াল বৰ্গক আমি সকলো শুভাকাংক্ষী সকলক সহায় কৰি যাতে তেওঁৰ পত্নী বা ল'ৰা ছোৱালীসকল সুকলমে থাকিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থাও আমি কৰিব লাগিব এই ঘটনা যাতে আকৌ পুনৰাবৃত্ত নহয় তাৰ কাৰণে
অতি সোনকালে এটা ন্যায়িক তদন্ত গঠন কৰি উচিত বিচাৰ তেওঁৰ পৰিয়ালে পাব বুলি আমি আজি আশা ৰাখিছোঁ। সেইবাবে আজি আমি তেওঁৰ আত্মাৰ সদ্গতিৰ কাৰণে 1 মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা জনাই তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ কাৰণে আমি Inut a driver Dipendro Phangchu alangli lapuson si gari solai bom solai ver banglo lapen hunibarar ni alangli lapuson si gari solai bom lang lapen alangli elong adim bhara dun lo alangli koson pen lo ne pulis ari deng le rok lo lapen alangli rong chewoi joi lo ni tom la sining duk ning oi asin chepeklang si pini ladak West Karbi Anglong Driver Association West Karbi Anglong Hamren Head Office along si ni tum labang so a meeting non do pon lo la pen ni tum labang so lamang thun ni tum kar I mate akenang akethe ki ding tum phan pachini lo la ga alangli mesen pen si gari solai lo la pen non ga ki tang si chelong lo tang te labang so minute ing tang rak pen ku buson pen si ki thima labang so aja chabang ni tum ing samjin pen la pen ahok pet pen legally pen labang so report ni tum kachini gang tung phansi nang le tum han pachini lo la pen alangli non ke rong chewoi tang lo achor tum dolang hala tum akisung akatora thedung la si hala tum phan se tame ke the ke ding tum det ke ja tum nang le tum se ta halang le tum phan ke lang ponjia phansi nilihin pen chuning rilo la pen ke lapuson muapi nang plang thu pen nili tum ke driver tum ke kiduk de datum nili tum ke labor anta chingjin so me anason setame nili tum kapor he ke do tum si ke ong sakuri bakuri ka pen sini tum gari finance and pen sini tum la gari chu solai lo tangte ni tum jongsi inora munit jongsi thilot lo tangte Karbi Anglong phanta ke lost hedung la sinang le tum lo bang sa lam phan tar le pe me pen ni tum han nang lang nang rab du nang ji la pen ahok report long nang ji la pen mo phita la puson ke plang ple de ji phan nilitum akar ido la pen ake nang do munit perthe mahang thek tang lote alon do dun joji phan si kabor I la si voleng awar sai ka via join si gari ga solai pen la karbar ka do ko we claim pen seta ning duk lo alangli la aron re pen ki thi ni tum chini pe me de posi ni tum klar dak pen la chini phaning hang lo pon chalo kardom Ang ukakang sailong litike ni tumdo joji pusi West Karbi Anglong Driver Association amepu korsing phangcho pen perang kya tumang no ningjepong si penap digang bong si immediate ni tum en ponpo la si nalitum la hokpet bisare long phan si nilitum matha ponpo la penilitum dolo Tante pinikar bi prime tama biota bangla pansi kangtonik lo kaddo kabeta domi thakme kurwang thu